acara upacara hari ulang tahun ke-48 Korpri tahun 2019, hari Jumat tanggal 29 November 2019. Siap. Gerak. Latihan penghormatan. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Bendera klub. Pada bendera merah putih. Hormat. Memakai akal dan daya, membimbing, membangun, mengembang. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia. Tanpa pamrih di dalam naungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Satukan irama langkahmu, bersatu laporan selesai. Kembali ke tempat.